Seni hojiloi naga thur na pan na rumas ki makosinai naga thur na pan na rumas ki makosinai yase loble yase loble haste unde del rumas ki makosinai haste unde del rumas ki makosinai kita batoli belai hambai nirok jotong sego sini DSF ni gedema salrongoi je pok subject no Roman script by suragan bagi sini demand nirok jotong no khana mia pro assembly house no sini leader of opposition bo place khai kamono je CBSE board Roman script by na question paper sedang thong nai boni bagai jeng silango bono belai hambai DSM ni je demand tongmani no put up khai ka te aro joto house tongnai support khamani bagai jeng DSM ngai hamaya phoro boni pura kan ro nukhana chief minister of the state bo kaisa kok romani tongu aro bo saka je bo leader suihonai CBSE no jeng kha khaigo CBSE ro o je leader sujakmani no khanaga no hnoi boni bagai jeng DSF jeng nai singnai Cumaba government reply boni bagai jeng TSF appeal khainai sini je student rok no nirok ta kiriti nirok ni exam nirok Roman script pai no suidi jepana decision nangthang jeng believe phaigo government decision strong ngana honai de student rok jepana nangthang nirok Roman script pai no suidi TSF nirok ni loge tongo amo simia jeng tini DBSE board obanai nirok sikana thangnai salrogo sini students rok force khaijakmani je bengal script bai suithong honai boni bagai jeng follow up khaigani jeng tini thangnai jeng DBSE board jeng thangai malainai boroni je exam declare kha date boni bagai jeng lainai question tumabai set khaijaka jeng kha khaigo sini demand no government of state they board rok khanaga na honai lastly CM declare letter honai no ketan rogi protest khaka jeng protest ya homo protest ya baksa borok siapa nangai mana students rok siapa nangai mana confused nangai mana boni bagai jeng DSF boroma aware khaigani assembly house of place ngka je demand chief minister bokog rokha board no suihonai boni bagai jeng naising tongo jeng kha khage positive replying nai board ni taraf se hamole jamatia general secretary TSF